parasi class 1 gi lesson number 1 da leba calm little children haiba paraduni aiga ahamada punna paminarasi calm little children come to me we will sing now a b c dugadi a dagina z power laide dugagi onkamu asigi line se mu hairasi x y z sing with me let's be friends with a b c huji aiga punna sakminarasi action ga kona na video se punna jengo huji aiga isai hoina sa asi ready 1 2 3 start come little children come to me we will sing now a b c a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z x y z sing with me let's be friends with a b c asise noi hanjan na jumda isai saaga video se jengaga isai saaga phado oko bye bye. Good morning my dear students of class 1 akhoi Calm Little Children class tesu tawna phagare mamang desu Calm Little Children gi video thangale Calm Little Children gi mathang da hek mathang gi page da page number 10 da asigi picture se leramgani sise kai mali sisina desk ni bench ni dedi angang sing uniform setlaga kari mali sise classroom ni ko classroom dedi sisina oja noi gi classroom da madam na changakpa matam da noi kari hi good morning hi natra adedi aina mu onkamu good morning children haina hairaga noi da sit down haina haidra aina sit down hairakpada noi na kari hi thank you madam haidana adui duni sije adui duga chap mane akoina classroom da aina changakpada haibaduga adui doni siga iri singse tu siga Irizarba G double O D good M O R more N I N G ning morning good morning hai ba ko asigi mami sesiga ojana kai hi good morning children dugai duga noina mu good morning ma'am haina kumme dugai di madam da mu please sit down hai bada noina thank you ma'am haina kumme Ade umka ojana mu hange how are you children how are you haina hanga di kani hi gani fine thank you ma'am haina kumani dedi would you like to listen to a story today children haidi kani hi ba nakoi ngasi wari ama taning bra haina hangi ba dugai duga nakoi na mu kani haina kumme angang sing student sing jina mu kani haina kumme yes ma'am haina mu kumme umka mu haimi narasi punna Good morning children. Good morning ma'am. Please sit down. Thank you ma'am. How are you children? Fine thank you ma'am. Would you like to listen to a story today children? Yes ma'am. Adedi number 3 sigana jengu let's put a tick on the ones that you have seen before asigi chobi singsiga asigi picture laitra photo laitra asigi siga nakoina karam ba pochak ure haibado si mathak siga tick mark pi deba tick mark haidi tu sigi sign che si se pi deba do pi raga jenghalo ka adu do di mamang da maming sing hana parasi asina kari kawi a dove a pigeon haidi khunu a dove haina lam khunu a cock haina yen labado a crow haina quack nakoi uraba quack dagidi an ant haina kakcheng noi kai gumba lam khunu haidi kari haiba dove se uba tardi mathaka tick mark piro udradi pirakanu pigeon haidi khunu nokoi khunu uradi tick mark piro yen haibadi cock si uradi mathaka tick mark piro
quack ให้บดี crow เซอุบตาดีมาทักสิกติกมาร์กปีโรกักเจนนะค่อยอุระบะอุระดีกักเจงสิกมาทักตาติกมาร์กอามาปีโรมาทั้งนี้เพจจะมาหางตัวสิมาทั้งนี้เพจจะหางตัวกัน number 6 สิกา look at these words listen and repeat อาศัยว่าให้สิ่งเช่จีงูดูกะไอ้น่ะให้บเสตาระกะไอ้กี่มาตุงดาให้อยู่ให้บ listen ให้ดีตาวให้บ repeat ให้ดีมาตุงอินะให้อยู่ให้บ an ant a branch a cock a crow a dove a pigeon a river a tree a leaf a an ant an ant ให้ดีกัดเจน a b r a n c h branch a branch ให้ดีอูมาซานัตระกะวามาซาอูปัมบิกิมาซาโดกะดิกะวิ branch กะวิอดุยเดนี่ให้เซ a branch อสิมามังดุโซให้กะเร a cock c o c k cock a cock a crow c r o w crow a crow a dove d o v e dove a pigeon p i g e o n pigeon a river r i v e r ver a river ให้ดีตุเรล a tree t r e e tree a tree ให้ดีอุปัมบี a leaf l e a f leaf a leaf number 7 page number 14 number 7 look at the pictures listen and repeat the words then show with action size picture sing se yengaga taraga matung inna haira matung da ongkamu action taraga utlu haiba asikarino se khupak cheiba se kari kawi clap c l a p clap phammasina kari kawi sit s i t sit dugedi pot hunbasina kari kawi throw t h r o w throw dugedi pot makutagi taba natraga desang maphamdagi pot makhada tabasina kari kawi drop d r o p drop khubak jeibase kari kawi haiba clap kawi phambasina kari kawi sit pot hunbasina kari kawi throw pot makutagi taba natraga mathaktagi desa pot tarakose kari kawi drop d r o p drop onkamu hairasi clap haidi khubak yeba phamba haibadi sit pot hunbana throw dei pot tabana drop asigi action mari se nakoi tauraga utlo khangabra video da haisho hairo clap hairaga khubak jeiro sit hairaga phammo pot hunba utlo duga throw hairo dei pot tabaduna drop hairo mathang page number 15 number 9 let's listen to the sounds of animals akoi sagi makon animals habadi sa makol habadi sound listen haidi taba akoi hujik sagi makol taminarasi haiba lamkhunu na kamaina khongi ku haina khongdra adiduni siga haise asidi lamkhunu ni dana diduni haise tu ku haina khongbudo ku c double o ku s a y s says t h e the d o v e dove ku says the dove sanna kamaina khongi mo haina khongdra adiduni siga haise m double o mu says s a y s says t h e the c o w cow mu says the cow onkamu hairake ku says the dove mu says the cow sikarino huina kamaina khongi bow haina khongdra adiduni siga haise b o w bow wow says s a y s says t
the dog dog bow bow says the dog si kai no hongdong ni ko hongdong se english da kai kawi cat cat kawi ko hongdong na kamai khongi meow meow aina khongdra adu du ni si ga ai se meow meow m e o w meow m e o w meow 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 says the cat s a y s says the cat cat ongka mo makok tagi harake jengu sidi lamkunu se dove kawi hai ko Cuckoo says the dove. Sanna, Sandy English the cow kawi. Moo, moo says the cow. Huidi kari kawi, dog kawi ko. Bow, wow says the dog. Hagdong na cat. Kamay na kongi, meow, meow says the cat. Sumay na page number 15 gi number 10. Let's learn to clap in rhythm. Kari hai no sisina akoi rhythm hai di tan matung ina akoi clap hai di asai mamang do hai kre na khubak jaiba ko koi learn hai di tamba tan gi matung ina akoi khubak jaiba tamsi hai ba jige jige jengu m I me n a na mina hai ba jige wahai kaya sui ani shudra claps 2 times for her name mina na khubak ani rak jai hai ba Siga le tu Mina ama Nana ani kamaina jaigani Mina claps 2 times for her name Mina na kubak ani ragjai magi mamingi habada na ani ragjai deba khanga ba kamaina jai deba na mathang dana Pavan claps 2 times for his name pada ama vanda ani Pavan kamain jaigani Pavan asai mina dana na Pavan dei sigana Jahidul claps 3 times for his name Jahidul mina dana kya rak jai ki ani rak jai ko na Pavan Jahidul dana ahumlak Lady Angelina claps 4 times for her name no to dirty hai Angelina claps 4 times for her name Angelina dana kya rak jai diba mari rak Angelina jango na Pavan Jahidul ahumlak dagai di Angelina dana marirak Angelina samna haibada akhoi class ki karuna da kya rak jai gani karuna ahumlak karuna dei sneha dana kya rak jai gani anirak sneha dei Divya dana kya rak jai gani anirak Divya dasu anirak Divya dagai di Shamakanta marirak Shamakanta angkamu jengu Mina dagai di Mina loiraga Pavan anirak Jahidul ahumlak Angelina marirak dei akhoi class ki dana Karuna kya rakno jai do ahumlak dagai di Sneha anirak dagai di Divya dasu anirak Divya dagai di Shyamakanta kya rakno Shyamakanta marirak Shyamakanta dagai di Sunita ahumlak dagai di Pranit anirak adumaina isa gi maming da khubak jairaga utlao